God didn't give us a cowardly spirit, but a spirit of power, love, and good judgment. So never be ashamed to tell others about our Lord, or be ashamed of me, his prisoner. Instead, by God's power, join me in suffering for the sake of the good news. God saved us and called us to be holy, not because of what we had done, but because of his own plan and kindness. Before the world began, God planned that Christ Jesus would show us God's kindness. Now, with the coming of our Savior Christ Jesus, he has revealed it. Christ has destroyed death, and through the good news, he has brought eternal life into full view. I was appointed to be a messenger of this good news, an apostle and a teacher. For this reason, I suffer as I do. However, I'm not ashamed. I know whom I trust. I'm convinced that he is able to protect what he has entrusted to me until that day. With faith and love for Christ Jesus, consider what you heard me say to be the pattern of accurate teaching. With the help of the Holy Spirit who lives in us, protect the good news that has been entrusted to you. Dievs mums nav devis bailības garu, bet spēka, mīlestības un savaldības garu. Tad nekaunies liecināt par mūsu kungu. Nedz kaunies manis viņa gūsnieka, bet uzņemies Dieva spēkā ciešanas līdz ar mani evaņģēlija labā. Jo Dievs ir izglābis mūs un aicinājis ar svētu aicinājumu, ne pēc mūsu darbiem, bet pēc sava nodoma un žēlastības, kas mums dota Kristu Jēzu pirms mūžīgiem laikiem. Bet tagad ir redzama tapusi mūsu pestītājam, Kristum Jēzum parādoties, kas ir iznīcinājis nāves varu un cēlis gaismā dzīvību un neiznīcību ar evaņģēliju. Tālad esmu iecelts par vēstnesi, apustuli un mācītāju. Tālad es ciešu visu šo, bet es nekaunos, jo es zinu, kam esmu paļāvies, un esmu pārliecināts, ka viņš ir spēcīgs pasargāt man uzticēto mantu līdz viņai dienai. Turi to par veselīgu mācību paraugu, ko esi dzirdējis no manis ticībā un mīlestībā, kas ir Kristu Jēzū. Glabā skaisto uzticēto mantu ar svētā gara palīdzību, kas mīt mūsos. Tā kunga vārds. This is the word of Lord. Thanks be to God.